ngifisa ukusho ukuthi nduna yesizwe silapha siqembu le-NFP lusekude ukhetho. Sila njengeqembu le-NFP ngoba kuthe makuzwakala ukuthi kunobumbano lomama abasebenzela isizwe sase siphuthuma lika siyozwa ukuthi bathini. Sithe masizwa ukuthi kunobumbano lomama seza ngoba siyakholelwa ukuthi sekuyisikhathi sokuthi sakhe isizwe ngokuthi silanda abantu babantu siyophatha nabo komasipala. Lokho khala ngakho owenza ukuthi uzosithola ngoba sicela abantu besivotele masizibhala umnyaka. I-NFP ke ayizile uzokwenza lokho. Sizocela ukuthi kunina babumbano siphele namakhansela esiyongena nawo lapha uhulumeni sishaye imithetho ukuze nibone uthuthuko la esizwe sesizwe. Ngithele phezulu kwamakhulu amahlanu angithi mase niyovota nonke niyasikhipha isihlalo lapho ukuthi anginiqomisi kodwa ngiyashela anginisheli kodwa ngiyancela. Ngithi kodwa wethu bethe lapha emuva uthe uyabaphakamisa omama hambani ubumbano niphakamise umuntu niye kusihlalo nekomiti lakhe lithina njengobumbano masi NFP igiye ngala thina sokubumbano sothi zakaza eduze kwe-NFP. Mama uNduna ngizwile konke kukhala ngakho kodwa ngiyazi ukuthi ozokhuluma emva kwami khona lapha azocima khona. Ngifisa ukuthi laba nobaba ilaba zala ubukhosi bamaZulu anithi isilo sakwaNtu kwabo yile elathi masithathile ubukhosi laselidlo okamakhosi akhothama ngaphansi kwalo laselokwakhumuzi walo kwadubuzwa kwasithi isilo sakwaDubuza kodwa ke isilo sakwaNobaba size kwaNobaba ke sizolanda lowo manda lapho ngoba sifuna i-NFP iphathe isizwe sonke. Sizophahla amadlozi osenza ngekhono, sizophahla amadlozi otshani ophunga nomakela, sizobamenyezela babalele khona sithi hambani nathi sakhe isizwe ngoba labo babelile bangene bavala umnyango basebenza babenzayo bakhohlwa. Ngihambele kolonke wakhe lomuntu ngihlabeza kini bazokhalela ugunde lomgwaqo bewugcwele bemuhle uzimoto zabo ihambe lapho. Asile thina kanjalo kodwa ngiyazi ukuthi i-NFP lokho ekhale ngakho kukhona isizophendula. Mhlawumbe uyasihlala idate nini May 19 May 9 ngizocela baqoqe bonke omama bokumbana kukhona indawo kube ngifihle enkubeni ngibathumele yona. Ngiyacela omama bokumbana ngiyathemba uNkulunkulu laphe khona akavamisile uJehova ukuthi manje into omuyi ibuye ngaphansi ngoba lithi izwi ocelayo yaphiwa sibusisile mhlawumbe siphathe uNkulunkulu esamukelayo kulungile. Mina ngisiyocela kuNkulunkulu ukuthi ngomhlaka May 9 ngezokuphinde le date May 9 uphinda emakhini indoda ngicela omama bokumbana bese nizomungela isipho senu esokufana
November phakathi komhlaka 4 nomhlaka 6 obekuyokhetha khona umama uThembele Dr. Bengishumi beyovoda ngalokho kuzokwenzeka namhlanje nangomhlaka 9 ikhonisela ngakho ukuthi inovote iqembu kanjinje ukuze laphalele khona athokoze ajabule. Ngiyathanda nonke izalukazi zami. Mina ngikhuliswe isalukazi uMajiyana. Ugogo wami lo uzalwa ngami. uMajiyana wami bathenjini bazali intokazi yona yokane eMakhalathini waseVelani. Mina ngiyakwazi amadombolo omholo. Ngiyakwazi ukuthi ugogo eholini angizele elinye igama athi mntana mnandi ngikhathalele. Wayengafiki ngithanda inyama ngithele angithele amadombolo nenyama. So mina ngikhuliswe isalukazi mama. Ingakho ngibaza abantu abadala. Ingakho ngithanda ukuthi ngithembele elinye insalakazi. Nayo intsha ukuzithembela ayifundi ukube entweni. Uyabona abantu abasha uhulumeni uxhaphaza kanje ngoba nithembekile. Abantu abasha msanthathela ngoba manithathela nini ngayisa kamufu. Asambele abantu abasha sikwisizwe. Asambele abantu abasha